Borsa be hi saptongin ladies finger emo okra emo anti a Vaitongin bindi anti a Plante Kingdom Malvaceae family le Abulmoscus esculenta species anti hini a Borsa be hi ramlum le ruat tui tam na muna athadu tlang puyani athat athil pai tlemazong soila energy chakna paya carbohydrates te tin sugar te potlem ba pai ve a dietary fiber a pai tha a thau tlem ba ka protein potlem ba pai ve boka vitamin A te vitamin B1 B2 B3 B9 vitamin C vitamin E le vitamin K a paya minerals lama chuan calcium iron magnesium phosphorus potassium le zinc a paya thil dang pai ta po anei nuala khang kha pai tlang pu chu ni a tin borsai be hianin 90% vel hi tuini a 2% vel protein a pai ve a 70% tuile thautlem a pai te bokani borsai be hian fiber mi dietary fiber hi pai tha he a calories a pai tlem awangin taksari na ti niam nan te tha a dietary fiber pakhat pectin a pai hianin cholesterol chechi lower density lipoprotein ti tlem awangin lungnat na ham theina veng a titlem theya tin dietary fiber dang eugenol apa hian rilin thum hemi sugar a hiblut tam tur a venga thisena thum tam lutuk tur kha a venga hewangin zun thum nei ta na thale a borsai be hian chopai toi apuya ekhal da po venga taksamamo lo pai chua apui boka folate apai wangin raipura naute than thatnan atangkain kongtam takin nau chiat aveng theya vitamin C apai wangin natna do konga taksa apuya iron folate le vitamin K apai wangin hemi thisen tlak chamda kan ti anemia le taks aveng theya taksa atanga thisen chuak tam tu tipu tam tu tian ta po veng boka vitamin A le beta carotene apai wangin mitta tha a borsai be chansoma ni butuinen chum a hi hemi tui hi luwa noin luphut le hei luhrit tan ti re nan te pon thabuka dietary fiber ka soyang khanin borsai be hian pai thale a dietary fiber hi enge ni ti hian sui fi lok ila dietary fiber hi theile thlaya carbohydrates hi ni a kan eya kan pai toi theilo angai ngaya kan pum kan ril te le ril pui kal tlanga kan ek chho le hi ani a chini a oma soluble fiber hi pum pui le rila tui ril omne in chopolin nang angin a oma hei hian thisena thum le glucose level atin hiam theya bitakin eni hei hianin type 2 diabetes ve theina zun thum ve theina atitlem theya insoluble fiber hi chu thil tui ril in achia zok ve theilawa hei wang hian kan ri te le ril pui na tho apuya ek tum lian tha le ne kan ti hemi ek nuam si hi asiama ek khal aveng thei poka insoluble fiber hi chu eitlem po a min ti puare thei chi hi ni a calories apai tlema eitu eitamel tuk ero chuanin kopuar te sia min voi te po tam theya he wang hianin dietary fiber eitam chuan tui in tam ve angaya BP le cholesterol level atin hiam theya hemi taksana le vung inflammation kan ti hi aveng thei pokani tin borsai be hi hemi ram hnim tam doi kan ti herbal medicine tan te po hian an mang ve fowa hemi thok na dot nan te na tan te rokna te zun kong that lo na te pumna tan te ru se luna vun ro tan te pan manga hemi thin hi aveng boka taksa tanga bol lo pai chu apui kan ti to kha zun thum enkol nan lung nat na pumpui pan fik nei chi tiang tan ti hianin
borsai be po hi an mang thin pokani borsai be hi par hi moi ang renga he wang hian in bul a compound ne zau tan chuan in chin chi te chin po thaviau anga pota te po khoi mai thei ni na langa pangpa rang hian in khoi tai la pangpa nge tan chuan in thilrem chang tak ni na langa he wang hian in apar moi boka ara chome tui tak le thatak dam doi di boksi ani wangin an ape tan chuan in le adu tan chuan in borsai be chin hi thil thatak nin ani nge yang